yego ibya politike rero reka ntangire ndaranganye amaso gusa wenda dutangiye n'aya makuru icyo twabwira abantu nuko ku munsi w'ejo leta ya Kongo Kinshasa cyangwa se igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC abantu bari Karuba mbasuhuze abantu bankurikiye bari ikaruba abantu bari Karuba abantu bari za Matanda basuhuze cyane aha ku munsi w'ejo rero iminembwe cyangwa se muri hariya za Fizi muri Sud Kivu igisirikare cya Kongo FARDC cyagabye igitero cya drone indege yabo y'intambara ya drone indege itagira abapilote yitwa H4 zini ndege zifite ubushobozi bwo kwikoreza amabombe nk'atanu ariko zikajya kuyaroha zifite coordonne y'ahantu ziri bute aya mabombe. Izi ndege rero ku munsi w'ejo bari bamenye aho Kuri Afande Makanika ari umutwe watwirwaneho urumva bamugabye igitero cya drone muri Sud Kivu. FARDC wazalendo yewe ngo ni igico cyari cyapanzwe n'abarundi mbere yuko bava muri Kongo murabizi satani abamumanura mu ijuru yamanukanye ubukaka n'ubugome buteye ubwoba cyane urumva ngo rero rwose basize Afande Makanika uyobora umutwe watwirwaneho agize ate arashwe ndibona rwose imbere yanjye. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gifatanyije wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi cyagaragaje ko cyarashe Colonel Mike cyangwa se Michel Rukunda uzwi nka Makanika uyobora umutwe watwirwaneho. Ni mu gitero cya drone cyagabwe ahitwa Gakangara muri segiteri ya Ndaja muri territoire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Abashyigikiye Kinshasa bavuga ko abasirikare batandatu barimo na Colonel Makanika bamaze gukomeretswa Colonel Makanika wanze gukomeza kwihanganira uburyo abaturage b'abanyamurenge cyangwa se n'abandi bicwa akanga kubyihanganira nawe agahaguruka agashinga umutwe witwa twirwaneho kuko twagize gute kuko twatewe. Mu mutwe rero mu by'ukuri wari umaze twavuga ko nawo wari wavugishije Kinshasa kandi ndakeka niba koko Afande yapfuye bamwe baravuga ko Afande yakomeretse ariko abandi baravuga ko yapfuye Colonel Afande Kano Makanika. Njyewe icyo ndabwiye ntago nje kubabwira ngo yapfuye 100%, ahubwo nibura 80% byaba ari byo, ariko wenda indi 20 ntitubiha amahirwe. Yarasangwe n'abasirikare 4-6 n'icyo gitero nyine cya drone cyo mu bwoko bwa H4. Ni igitero rero cyakozwe na brigade ya 21 iribarizwa hariya muri Sud Kivu hariya cyane muri centre ya Minembwe. Iki gitero FARDC yagikoze mu rwego rwo guca intege twirwaneho, ariko ndabona nta Afande yapfuye ariko abahungu se wanajeshi buriya umusirikare
umusirikare batatu, babiri barasira imbere akabona baraguye, akabaterera isariyuti akavuga ati muharenze reka nanjye nkomeze umugambi twari dufite n'ubundi turawugeraho. Ndi havuye indirimbo y'abasirikare bavuga ngo watatu wakufe, wawili wasonge, wanayobaki watajenga nchi. Urumva? Gusa ni inkuru yashenguye imitima y'abantu benshi, cyane cyane abantu nyine abantu badashyigikiye amacakubiri, abantu badakunda icyo bita tribalisme, ivangura. Ni byabababaje, ariko nanone ku rugamba iki ngiki twita ngo ni umurongo utukura cyangwa icyo twita ligne de front, bro ntabwo biba bikunda nyine iyo bagushyize mu kiringi icyo bita target kaba kabaye. kandi urumva leta ya Kongo cyangwa se FARDC nabo ni abasirikare bafite ibikoresho, ariko buretse ko bafitemo ikintu cyo guhamuka, ariko ni abasirikare. we nanjye ku munsi w'ejo nari kuri ku munsi wo kwa kabiri, nari ndi mu kigo gikomeye cyane hariya cya Kansayo i Bukavu. ubona buryo abasirikare babayeho, abasirikare ba leta barara ku mbaho. yewe ndamanuka njya hano ku kigo cya gisirikare kiri hano kuba bita muri quartier Rate, abasirikare uburyo bararaga mu muduhema twacikaguritse, abasirikare batagira ubwiherero basa nkaho babikorera ku giti hejuru. urumva rero nubwo batakirwana, urumva ari 23 ntabwo twavuga ko iri kurwana, byari bavuga ngo ni isasu ku isasu cyangwa nyama kwa nyama. nko muri Sud Kivu wenda nk'ahantu yagiye gukora operasiyo za gikomando, wenda njye mvuyeyo kuko ejo navuye simbizi mu bari birometre, navuye i Bukavu saa 6:15 mu bwato ariko budasanzwe, ko nageze ahangaha rwose mu masaa 10 hafi na 20. urumva wenda aho bisaba ni nko gukoresha wenda nk'ama operasiyo wenda gikomando, ngo harimo agasigisigi k'abarundi, ariko y'inventu wa Sud Kivu rwose ntago yarwanye. Societe civile yarebye ibyabereye Igoma, ibwira abaFARDC ati muzatobarire rwose, muzarwanire muri uyu mujyi wacu wa Bukavu, ati muzarwanire muri uyu mujyi. urumva ati byabereye Igoma, abantu barapfuye bagize bate, banareba uburyo abasirikare basaga ibihumbi na wazarendo bashyinguwe. Sefezi biravuga ati oya, musigombane atutaki vita mwa ivire. abasirikare bamwe babyumvisha ababarundi bo. hari umusaza twahuye ashushanyiriza mapu, buriya nzabaha neza operasiyo ya Kavumu, uburyo Kavumu yafashwe. ariko abo bamaze kubona ko ikibuga cy'indege cya Kavumu bagifashe, M23 ihita ikora indi operasiyo yo kujya gutanga wazalendo n'abarundi bari bakwiye Kavumu, ikora operasiyo yo kujya kubatanga ku essence, yamara kubatanga ku essence muri rompuwe ikaba ibakupinzira zo guhunga. wazalendo rero mwabonye muri ya video inyuma y'ikibuga cy'indege birukaga kugira ngo 23 abatanga ku essence badahunga. M23 wageze ku essence
nkuko nyine abaturage urumva bakunda 23 barayibwira ati uracangaha uraraswa, ariko niba ufite imodoka bagutegeye aha nucangaha uragira gute, aho umusirikare yakushije yabundamye muri communication uramushyira nk'umututu, urumva ngo ni jeshi la rahia armée de population M23. Ibyo byarabaye abaturage bakayiyobora pe, cyo bita kugida a français mu gifaransa cyane ari gike, ariko ntago nayoberwa kugida cyangwa umugide urumva bakayiyobora ikagenda. Ibi rero abantu bavuga ko hari umuntu twagambira ati shabazarendo b'Ubukavu abazarendo b'Ubukavu barantunguye pe, ndabaza se bagutunguye gute, ati naha abazarendo b'Igoma baramabuye, tabazarendo b'Igoma bahangaje bakarwana iminsi ngahe, atariko Bukavu intambara yabereye naho ngaho mu misozi, kuko abasirikare ba leta barahunze, bamaze guhunga basigira imbunda abana babo muri basigaraga mu madifensi biba abaturage barasagura bagira gute. Gusa ikintu cyabayeho Bukavu buri cyakomeje iriya ntambara barasahu, yari intambara y'ubusahuzi, ariko bageze ku ruganda rukora inzoga bita ngo brasserie hari abo 23 yasangaga ku macupa bumiyeho pe, barisomye umuntu akamuzo iz'ubwoko bwose, akanywa pe, akanywa iz'ubwoko bwose. Hariya barasahura aba bafaridese barasahura abarundi. Noneho abarundi nge niboneye abarundi na wazarenda hano bita Kamanyora, kuko 23 yafashe Kamanyora ejo muri zina kuwa kabiri. Nagiye muri icyo kibaya cya Kamanyora hano ndi kumwegege w'u Rwanda hanga kuri Rusizi ya mbere, mbona abarundi barasahurira kwiga, ndavuga se nk'aba basaza cyangwa babatama ibintu bari gusahura barabijyana ubwo rero urumva M23 ubwo ukuntu yafashe Bukavu rwose, nabonye nk'amashusho ntembera umujyi wose wa Bukavu, ubona ko amahoro yagarutse hariya za Bukavu, abashi bakiriye neza ko baza ati semeze bite, munababona namunaganite si aba ni bamiyomba yetu, aba ni bayomba yetu, sisi hatuna shida na aba ni bayomba yetu, tunawapenda sana. Kanzendere na nk'abantu ariko Bukavu harubatse rwose, ntabwo ari bya bindi wenda byo kuvuga ngo ni ugushweza ngo ni inkuru, oya, Bukavu hanajengewa kabisa, Bukavu hanajengewa, haiko vile vya kusema haba hariya mu isoko rya za Nyawera. Wateja wanapatikana kidogo pole. Hii fasi mumuji Inyawera turagenda tuganira n'abaturage. Mama bari, we ni mufanyabiashara? Aha nari maze kugera mu isoko rya Nyawera hariya mu mujyi. Aha ni isoko rya Nyawera, turi kugenda dukambagira iri soko rya Nyawera. Ubona ko mu byukuri ni isoko rinini cyane ryo muri Sud Kivu mu mujyi wa Bukavu. Nyuma y'uko rero M23 ifatiye uyu mujyi wa Bukavu, ubona ko ubuzima cyangwa se activite zakomeje ahangaha mu mujyi Inyawera. Turagenda tuganira n'abaturage. Mama bari, we ni mufanyabiashara? Hii ni nani? Nyanya ni ngapi? 1000 francs. Kasasha 1000 francs. Ndio. Aha. Namna gani amani kwa hapa Bukavu? Tuko bien. Mliona M23? Ndio.
mzigo unatoka wapi? Niko nauzisha nyanya. Nyanya na sombe, manake ni mzigo ya sombe. Ndio. Maisha iko namna gani? Pole pole tuko naenda pole pole. Wateja wanapatikana? Ndio, kidogo kidogo pole pole. Hii fasi yenye tunakukuta ni fasi gani? Nyawera hapa. Nyawera? Ndio. Manake maisha inaendelea vizuri? Pole pole. Asante. Ndio. Aha, tugeze rero mu isoko rya Nyawera. Abantu muvuga ngo mukunda imikeke, nimushaka ndabagurira imikeke ahangaha kugira ngo mbereke uko ubuzima buhagaze ahangaha mu mujyi i Bukavu. Ubona ko iri ni isoko rya Nyawera, turi kugenda turitembera neza tureba ngo ubuzima bumeze bute, abaturage bameze bate, barakora gute kabisa ahangaha muri iri soko rya Nyawera. Aha, hii fasi yenye tunafika ni fasi kwenye wanaujishia nani samaki. Mama, habari hapa habari. Samaki mnaujisha ngapi? Okay. Manake maisha hapa inaendelea mzuri. Mlishanja turuza na siku gani? Leo ndio mmeanza. Wateja wanapatikana. Wengine bangali naoga. Aha. Basoda ya M23 mumewaona? Ibaba abarombe kitu. Watu wazuri sana. Na kunyanyasa. Kitu cha mtu abanyanyase. Manake mnaishi nabo mzuri. Mulisha bapokea? Aha. Ngaho rero. Isoko abatu wazuri. Isoko ahandi ni mu mafi. Ubona kahangaha muri Kongo ikintu kijanye n'amafi. Mama isamaki yapata hivi ni ngapi? $10. $10 mbone sipri ya kabambe. Nipunguze. Mulishaanza kuturuza leo hii. Wateja wanapatikana. Asante sana kabisa. Ngaha Nyawera. Turi ni Nyawera. Nyawera market. Sinzi niba muri kubona mu mujyi w'i Bukavu rwose turi kugenda turatambagiza Nyawera ahangaha mu mujyi i Bukavu tugenda tureba ubuzima bumeze bute, abaturage babayeho gute nyuma yaho M23 imaze kubohora uyu mujyi w'i Bukavu. Mu by'ukuri ubona ko rero ubuzima bwagarutse. Twahageze rero kugira ngo dutembere turebe bimeze bite, byatangiye gute. Ubona ko ubuzima bw'abaturage ahangaha, ubuzima bw'abaturage Ya chumvi. Hii ni samaki ya chumvi. Ngapi sasa kipande kimoja ngapi? Kipande kimoja. Hii ile. Ya makongomani. Utene changia na hizi mboga mama iko nazo. Okay. Ngibyo rero ubuzima ubona ko bwagarutse ahangaha mu mujyi i Bukavu, cyane cyane ahangaha i Nyawera. Ubona ko abantu bari kugenda baganira muri uyu mujyi rwose. Ubona ko ubuzima bwamaze kugaruka, ibintu byose bimeze neza cyane. Rero reka nizere ko mumeze neza. Ako ni agace kamwe mbatembereje muri twinshi nagezemo. Generale Masunzu yahungiye Kisangani nyuma yuko yatorotse nyuma yuko yacitse ambush ya M23. Masunzu Pacifique wari wahawe akazi ko kwivuna umutwe wa M23 yakijijwe n'amaguru arakambura ajya aho bita Gisangani. Umugani wa mujene njya nemera ngo yacitse irisongoye nyuma yuko General Masunzu Pacifique ahawe inshingano nshya zo kuyobora zone eshatu ziri mu Kivu ya ruguru ndetse n'iy'amajyepfo. Yagerageje guhangana n'umutwe wa 23 atarahagahanga pe biranga Goma ibatombe. Haravuga ati noneho reka njenguwe wache nijenguwe ngereke Sud Kivu
napo nijenge nafasi raha, kila kitu nijenge. Ariko uyu Afande Masunzu nyuma yo guhungira muri Monisco mu kimwe cy'indege cya Kavumu, nyuma yo kutoroka irisongoye, alishaenda Kisangani popo, tukue tunasema ukweli. Wenda Masunzu ageze Kisangani akoze abasirikare ba FARDC bavaga hanze za Bukavu n'ubwingorane nazo bahuriye Uvira. Ageze Uvira basanga ari umugabo ufite icyamba cye cya Wazarendo gikomeye. Ebana kugera eka FARDC kotere no ku rwego rwabo yabanje gutumura konvoy y'abasirikare para irasigwa hasi. Baravuga ati tuko jeshi la FARDC. Arababwira ati icyo dukora ni kimwe, munatosha nguo za FARDC na silaha munaziachapa, munakimbia kama wakimbizi. Kama munataenda kama jeshi, murudie mupambane kwe munatoka. Hatupeni mutuletee jaribu hapa Uvira. Wazalendo cyangwa FARDC hatavuga ati lakini mu Biblia banasema kwamba mwili haina pièce de rechange. Mwili haina bajene kweli. Mwana byumvishe muri Biblia muze kwambwira. Urumva? Ubwo rero ku munsi w'ejo Afande Byamungu niwe wafashe iki kibuga, niwe wafashe Kamanyora. Kanze mbereke. Nge nageze Uvira kicyuzuyemo Abazarendo n'Abarundi. Kamanyora nyine nge mpagera, kanze mwumvishe simfite amajwira ko mbona n'amasaha se. Iki kiganiro hari igihe zajya tugihera rwose kare ndabona bitazavamo. Nk'ubu simvuze ko nta operation nimwe nkoze, kandi nkabona saa 2 nazo zigeze. babaye batanu babandi babiri ngabo nabandi batatu ubwo abantu ngabo bandi batatu barashoreranye, ngabo bandi batatu barashoreranye biyoberanyije bambaye civilian ariko n'abarundi n'abarundi turi kubona mo ngicyo gikororo cy'abasirikare b'Abarundi bamaze kwiyambika imyambaro ya FARDC ahangaha za Kamanyora. Uvuye hano Kamanyora utugera ahantu bita za Ruvunge, uhita ugera mu Ruvunge. Ubwo rero uze wabyumvishe aho ngaho drone yabaga bariho kanze mwereka handi ho byari bikaze. Kanizere ko cyabarirwa cyuzuyemo imirambo Neo 23. Urumva dore rero undi turi kuvuga manuka zahangaha, dore ngo uyu hano hatarita hano ku Rusinga epfo y'umuhanda wamubonye. Ubwo rero biratandukanye kuko bariya bari uri kureba hejuru uyu n'abaye 23, ariko aba bana bari hano bari kumbwira ko ngo bamanukanye hariya ari babiri mu defense. Bamaze kubanukana ngo umwe baramurasa, undi rero nguwo ngo bamurashe ngo urutugu ariko si ya oya no si baravuga urutugu nawe ukagira bazi no urutugu. Uwo rero cyangwa ategereje ko bwira, sibyo? Oya nakwataka yabategereje ko bwira ntiyaza kisha mw'ijoro rubimo bakarindira bukira akajya yazamuka, bari kuzamuka kandi wenda yabategereje ko bwira akaza kujya mu muhanda. Wagira ngo bareba cyane mwereka ko mwamubonye akana barasate n'ubundi twabaye. Oya n'ubundi ashaka kwigendera. Eje uyu musirikare ashaka kwigendera ntago yarasa. Yarasa ubwo yageze igihe nabwo n'amazanya batari kurasa bavuza andi masansa abiri yavugiye mu kigo. Ubwo rero
bakunzi ba kivi reka twiyarure hari aho tugera kubaka kazamo nubone tuvuga izi nkuru hari aho zigera ukavuga ati reka niyarure da ngizo ama operation ko yagenze amasaha yamfashe gusa abantu bari ejo za Mutaho bararwanye kuko aba FDLR barahana bitaza Rusayu nibo bagiye kwirunda abantu rero bari muri village Kiveru hariya mu mujyi urusaku rw'amasasu ngo kubera abajura ntabwo baryama rwose ventura n'igipolisi bashyize muri uyu mujyi babikurikirana urumva abantu bari mu mujyi ariko se inama yabereye igihisi yari igamije iki abantu bari Goma za Ndosho bari kunsuhuza turasaba ko mwadukorera ubuvugizi intare zikaduha polisi kubera ko ubwicanyi bwibasiye abacuruzi burakabije hari ati message irafatanye atari ko bakeneye ko abapolisi bagira gute baza abantu biza Karuba barankurikiye ati bwana munyamakuru imutaho ejo biriwe bakubitana amabombe nta tuzi uko byarangiye suko muzarendo twari twitoje utuntu message ndabona zitari gusomeka ariko mutaho nyine nkuko nabigarutseho barakubitanye ega hari nawo munyandikire kuri WhatsApp mbashyire muri groupe ya WhatsApp kugira ngo tujye tunasangirira n'aya makuru nza makuru twagira uyu yabimaye rifatika neza ati ejo Mutaho hiriwe hari kumvikana amasasu kandi manini amakuru ngo y'ukuri nuko FDL mwabiri yabice bya Mutaho ukamanuka ahitwa Kanye Nzoka ukajya za Rusayu niho birunze niho bicucitse aba FDL hari wanyandikiye message mu kintu gishijo ntabwo mashinanga mashinanga nagamba mashite yego ngayo rero nguko dusoje Ewa 23 iragenzura ibice byinshi Ewa 23 iragenzura umupaka wa Kamanyora iragenzura umupaka wa Rusizi ya kabiri iragenzura umupaka wa Rusizi ya mbere iragenzura umupaka wa Grande Barriere la Corniche iragenzura umupaka wa Petite Barriere iragenzura umupaka wa Kabuhanga iragenzura umupaka wa Bunagana ishi naenda mu bya politiki ninaona ishi naenda mu bya wapi mu bya politiki tu aha mpaye